I zdravo svima, sam Duli i dobrodošli u klip i danas ću da vam pokažem kako sam namestio da mi majnuje procesor i grafička kartica, tako da pre nego što krenem samo da kažem kako sam došao na ideju zapravo da majnujem. Došao sam na ideju tako što sam gledao klipove na kanalu Balkan Tech kod Igora kada je on pravio klipove vezano za majnenje i odlučio sam zašto ja ne bih to probao i nije loše sada, znači za prvih nedelju dana možda uzeo sam nekih 10,5, $11, tako nešto, tako da nije loše. Sada ću vam pokazati neka 3 sajta, šta treba da uradite na njima da biste zapravo mogli da omogućite da vaša grafička kartica ili procesor majnuju i na osnovu toga da uzmete neke pare u zavisnosti kakav je vaš hardware, tako da što se tiče prvog sajta, prvi sajt je Poloniex. Na tom sajtu trebate da se registrujete. Sad ću vam pokažem, znači evo idemo na Poloniex, znači ovdje kao što vidite idete, kreirate account, šta vam se traži, bla bla bla. Kada ste to uradili, znači idete na balances i idete na ovo drugo. Sada, šta trebate da nađete? Trebate da nađete BTC, znači Bitcoin i evo, znači Bitcoin, ne Bitcoin Dark, nego Bitcoin. Idete na deposit, to vam je ako želite da uzmete zapravo tu adresu i da ubacite u miner da vaša grafička kartica majnuje. Idete na deposit adres i uzmete tu adresu i sad ću da vam pokažem gdje tu adresu ubacite. Znači, prvo što treba sada da uradite je da idete na sajt NiceHashMiner. Pazite sad ovako, idete ovdje i skinete ovaj program koji se zove NiceHashMiner. Kada ste to uradili, odete instalirati taj program. Kada instalirate, pre nego što pokrenete da vam majnuje procesor ili grafička kartica, u zavisnosti šta ovdje može da vam majnuje, idete na benchmark, pustite da odradi se ovaj benchmark i poslije idete na start. Naravno, pre toga ubacite ovu vašu Bitcoin adresu ovdje, to je ovo što sam pokazao, znači ovdje gdje idete na deposit i ovdje ovu adresu, znači kopirate ovdje. Idete na start i to je to uglavnom. Ovdje šta vam piše global rate, Bitcoin day, bla 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 i dalje šta vam piše. Znači piše vam koliko zarađujete po danu kada pokrenete ovdje na start, posle nekoliko sekundi pisat će vam koliko ste ukupno zaradili, što je super. Sada što se tiče isplate, kako da pratite na koliko će da vam bude sljedeća isplata, znači veoma je lako, uzmete ovu adresu, kopirate ovdje, idete na find i dalje što treba da radite da sačekate neko vreme i ovdje idete enable auto update. Zašto? Zato što će u realnom vremenu skoro da vam prikazuje ovdje koliko zarađujete po danu, koji algoritam koristi za majnovanje i tako dalje. Tako da ovdje znači možete da pratite otprilike znači za koliko će da vam isplate, to je ovdje znači neko procenjeno vreme za sljedeću isplatu koji će da bude koliko mesečno, dnevno i nedeljno, što je ok, imate ovdje cijenu Bitcoina, tako da eto, tako da to je to uglavnom što se tiče ovoga. Sada naravno sve je to super i sve je to lepo, ali ako ne možete da podignete pare, vama to ništa ne znači, ali tako? Tako da što se tiče podizanja para, idite na Withdraw i ovdje sada ću vam pokazati šta treba da uradite. Treba vam znači neki sajt koji će naravno da vam isplati tu zaradu. Idemo na ECD sajt. Sad što se tiče nekih sajtova za isplatu na devizni račun, još uvijek nisam našao, znači ovaj sajt isplaćuje samo na tekući račun, tako da svakako ćete morati da imate tekući račun u banci. Idete na prodaju Bitcoin, ako hoćete naravno da podignete, znači šta nam kaže iznos u Bitcoinima, idemo da ukucamo ovako, znači ovo uzmete ovdje, kopirate ovdje u drugo polje i kada ste to uradili idete znači transaction fee, vidite koliko je i ovo što vam piše total, znači ovo kopirate ovdje, znači iznos u Bitcoinima. Zašto ne ovo? Zato što vam transaction fee vidite koliko je to. Sad ako vas zanima koliko je to, odete na Google i kucate i vidjet ćete koliko je to, tako da to je to uglavnom, znači vidite što se tiče ostalih podataka, znači bla bla bla, ovo je sve popunjeno i samo kucate znači broj tekućeg računa i to je to uglavnom, idete dalje, potvrdi i to je uglavnom to, tako da to je bilo to što se tiče naravno podizanje samih para. Ako hoćete kupiti Bitcoin, znači vidite ovdje sve što vam traži od podataka, to ukucate i sve što vam ovdje traži da ukucate i to je to uglavnom. Sada bilo bi poželjno da se registrujete zato što ćete tako imati manju proviziju, mislim zašto ne biste to uradili, obična registracija, znači ništa komplikovano. Tako da to bi bilo to što se tiče ovog klipa, nadam se da sam pomogao
i ovo sam napravio zato što je bilo nekoliko pitanja Dule, brate, kako majnuješ i ja sam odlučio da napravim, znam da je ono Igor pravio, ali odlučio sam i ja da napravim ono što da ne. Tako da, to je bilo to što se tiče ovog klipa, inače, najvjerovatnije ću okačiti sve Igorove klipove, pošto lik je stvarno lepo objasnio, tako da, to bi bilo to. Još jednom, znači samo da ponovim, sajt na kom treba da se registrujete da biste jednostavno imali svoju Bitcoin adresu ili ako majnate nešto drugo. Sajt na kome možete da pratite zapravo i gdje skidate taj program za majnanje i sajt koji naravno vam isplaćuje to. Sada što se tiče isplate, samo da vam pokažem još za prodaju Bitcoina. Ovdje znači kad idete dalje, izbacit će vam jedan kod koji znači trebate da kopirate ovdje u adres i onda idete withdraw da bi oni jednostavno vam prebacili te pare. Tako da to je bilo to uglavnom, mislim da sam sve rekao ono najvažnije što je, znači kako da majnujete, kako da ubacite adresu i kako da prebacite te pare na vaš tekući račun, tako da to je bilo to, znači tekući račun treba ne devizni, znači ne isplaćuju na devizni, samo na tekući račun, barem na ovom sajtu, je tako. Tako da to je bilo to što se tiče ovog klipa, hvala što ste gledali i vidimo se.